Assalamualaikum. Ya Irwan juga bergabung langsung ke standby. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Irwan sebedenang rombiah mana bita kelero seborana. Matur sekangkong Mas Irwan. Sayang suaranya agak tenggelam, mungkin berjauh dari stamik. Matur sekangkong nyereng kator standby bingkengipun Mas Irwan kator boleh. Assalamualaikum Bang Zen bila para bara bergabung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Zen Bilbar iki untuk sekangkong Mas Zen ngatur salam dari setia keluarga, semoga kondisi tetap sehat walafiat, setia dan istiqomah dengan kauliah 371. Matur sekangkong katur standby bingkengipun Mas Zen katur boleh. Assalamualaikum Bang Amar. Saya beluto ikutan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, jumpa kembali Mas Samurdin Masaran Beluto. Matur sekangkong salam dari kesetujuan keluarga saputar timin terus nih sekone katina apa pada saya Engki alhamdulillah nika teka pun nemor boleh. Engki nikas sapancarna dari dan kaula Bang Amar. Assalamualaikum Bang Amar. Kak Samurdin ngereng kator standby bingkengipun Kak Samurdin ngereng kator boleh. Assalamualaikum Bang Amar. Raden Bagus ikutan standby. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Raden Bagus Mandela kalai matur seklangkong gabungnya salam dari setuju keluarga sedikit bawa ngedeng begitu informasinya untuk Raden Bagus matur seklangkong ngereng kator standby bingkengipun Raden Bagus kator boleh. Assalamualaikum Gamar, Hendri ikutan Bang Amar. Masih ada waktu tinggal 11 menit untuk absen pagi, kator boleh. Bagian beja song-songan ampunten tesok rubuh manding kator. Assalamualaikum Bang Amar. Jaka manding bergabung standby. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, para letu sebegara ngorodu suara Mas Jaka. Iki untuk sekangkong Mas Jaka. Sebede manding diiringi dengan backsound saya sangat mengharukan. Iki untuk sekangkong Mas Jaka ngereng kator standby. Bingkengipun Mas Jaka kator boleh. Rekan-rekan kota Kalianget Tolangah Kili Genteng kator. Assalamualaikum Pan Purawi Rinong Gunung, bisa kedengaran, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi juga untuk Kak Purawi Sebedenong Gunung matur selangkong gabungipun malarmu kesetuju keluarga sehat walafiat ngiring kator standby bingkengipun Kak Purawi kator boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bung Koneng ikutan standby. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Daniel Sentol Dejah Sebude Lawaan matur selangkong gabungipun salam dari setuju keluarga moga-moga sehat walafiat kator standby bingkengipun Mas Daniel kator boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Kili Genteng absen standby. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Gias Kili Genteng seksi keamanan pesantren putri Eki Mutos Kangkong ngara berperawat suara mi rami selawat jenera sabutar dingin Kak Dias Eki Kak Dinto pola ngekik sambil aja agak kan saya Kak Dinto Gamar atau tidak saja keluarga gelak tak pati ontas suara kan saringan nak kita kente kator standby. Iki ngatur selakong untuk Kak Dias salam semua keluarga ngereng kator standby bingkengipun Kak Dias ngereng kator lenteng gending lu gulu peragaan. Assalamualaikum Bung Koneng ikutan standby.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ke Janggu Rombia Timur Kending Matar Sekangkong ke Janggu. Salam dek keluarga, sehat walafiat tentunya. Muka-muka istiqomah kalau ben pengajian pagi. Juga kelak pada kedabling sering ke Janggu. Nyereng ke ator ngolang boleh pasare kadito. Bung Koneng adito, ikutan standby. Iki udah Sekangkong Bung Koneng sebutin sobu ini. Sobu kadito korek. Ki. Mana buat tenggelam modulasinya Bung Koneng tak kaciri buarin mesti mungkin pakai super stick. Iki udah Sekangkong Bung Koneng sebutin sobu. Salam dari sekeluarga ngereng kantor standby. Bingkeng pun Bung Koneng kantor boleh. Assalamualaikum Kang Santri Bang Amar bergabung standby. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Santri saya bodeneng kala beun lauk telesek matur selangkong. Salam dari keluarga, selamat beraktivitas, semoga sehat walafiat. Kang Santri nyereng kantor standby. Bingkeng pun Kang Santri kantor boleh. Assalamualaikum Bang Amar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pasare kadito Bapak. Pinter saut lembung bara Bang Amar. Alhamdulillah pinter sawat sebeda lembung bara matur seklangkong. Gabungipun bagi mangken malam muga sedaya keluarga sehat walafiat tur nyambi barokah. Pinter sawat lembung bara kator standby. Bingkengipun pinter sawat kator boleh. Assalamualaikum Gamar, Mas Hendri ikutan Bang Amar. Assalamualaikum Gamar. Kurang sangang menit. Waktu absen pagi kurang akare sangang menit. Ngereng kator pola bede rekan-rekan saya kita ngabsen. Ya tare. Assalamualaikum Panglima Kumbang bergabung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Panglima Kumbang Saputar Kak Dim makai tomak kelop paitan gula. Panglima Kumbang sebagai tingkat P12 dari permukaan Tasik tepat Al-Karawi. Iki udah kelangkong. Mak kena benanan ben permukaan Tasik. Iki untuk Bang Kumbang atau sekelangkong menepi panjenengan bisa gabung bagi makan. Moga-moga nyambi barokah. Kereng kator standby. Bingkengipun Raden Kumbang ngereng kantor boleh kurang belum menit. Rekan-rekan songsongan ampunten desok rubaru mending tangkutang topote ngereng kantor. Assalamualaikum Bang Amar, Iqbal ikutan standby. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Iqbal sebadeneng elentang barat tepatnya Ede Jena Katapang matur sekelangkong salam dari babunga malam moga sedayana nyambia sehat walafiat tor barokah matur sekelangkong ngereng kator standby. Bingkengipun Mas Iqbal kator boleh. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iki pasare kadito Bapak. Tadi mah Bapak. Iki pasare kadito beli kadi mah geti. dari pesok baru berarti. Oh iki pesok baru. Katia ngagem anten beba kata. Mak bede ngesuak bede iki udah seragam untuk Bapak Sidri Besokah baru ngereng kantor boleh standby. Bingkengipun Besokah kantor boleh. Di beda waktu kare 6 menit jangan casi kita ngabsen sikosakan ngabsen ngereng kantor.
rekan-rekan kota Kalangit Talangoh Kili Genteng Buluto Sorongki Kator. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pasara kadito makcik saya na ganti. Orang lembena ganti. Oh, tebak jerakan. Iki matur sekelangkang untuk Bapak sebadeneng ilembana. Si kesebut Pak Sugadang. Iki matur sekelangkang salam dari pendamping. Malam muka keadaan sehat walafiat dan selamat beraktivitas. Kak Sugadang kator standby. Bingking pun Pak Sugadang ngereng kator boleh. Pada waktu kare 5 menit. Ya kanca saya ngabsen lah, siki belum ngabsen, sika saya kan ngabsen ngereng kator. Ki beda karena waktu kare 4 menit. Eki pas saya kaya dicoba ada suara lah, namun isyarat tan semek ngereng diulang kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tika dia korang semak deka ekstamik Pak, sehingga suara pun panjenengan kurang jelas eka pereng gitu. Iki motor sekelangkong untuk Bapak si bedangi rajun. Ngatur salam dari seluruh keluarga, sama kena panjenengan sekeluarga tetap sehat walafiat. Ngereng ke atur sembay, bingking pun ke atur boleh pada waktu kira-kira 3 menit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Persembahan Pak Destamik kayaknya panjenengan bek jauh kator boleh pasere kadito pratot. Oh Mas Adi, tanya Mas Adi. Oh majik gini nih, gini suarana. Iki mutus bangkor Mas Adi. Mas Adi pengawas RPU 828. Di atas kangkong. Salam dan setuju pencinta pendengar. Untuk Mas Adi ngiring kator standby beda waktu kare 2 menit kator boleh. Kau lagi bang. Iki terus panjenengan ngiring kator pasere kadinto ganti. Tak asing boleh Pak Madun bang. Alhamdulillah lumanggana tekan letu sibi kada perangkat masih. Iki kawan sebadenang kalabuan lauk. Tepatnya nang berdojen minum. Ngatur salam dan setuju keluarga sama kena sehat walafiat, setia dan istiqomah. Kalabuan pengajian pagi. Iki Kamadun ngiring kator standby. Di belakang Kamadun masih ada sisa waktu ngiring kator boleh. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bang Sinol Petandora bergabung standby. Nikam dengan Ivan di Rombia Timur bergabung standby. Begitu ke? Mas Ivan sebadeneng Rombia Timur matur sekelangkong Mas Ivan gabungnya di pagi mangken. Malar muka setuju keluarga sehat walafiat kator standby. Gelar bode gadabling sareng Mas Ivan ngiring kator ngulang boleh Bapak. Assalamualaikum nang nengong bergabung. Gadabling sulit dipantau semuanya, mohon maaf ngiring gentong setong ngulang boleh. Masih ada waktu tinggal 1 menit. Assalamualaikum ke. Terakhir barokah ke. Di pak waktu ampun. Assalamualaikum Bang Amar, Bang Sinol Petandora bergabung standby. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eki Kang Sinol sebeda Rombia Barat matur sekelangkong gabungnya ngiring kator standby.
Untuk semua rekan karena bekton ampun dapat nyon seporah mana bi bade saya tak direspon sedang tengkulah karena keterbatasan perangkat saya guna kita tengkulah nyon seporah. Muka-muka tak tertipu senah. Setiap pagi terus absen ikut kajian pagi Qauliyah 371. Untuk hari semangkin peten kula mewakili sebiasa ngabsen dan kula nyon maaf mana bi kurang berkenan dan insyaallah bisa tabangki boleh ya lain waktu tor kesempatan. Moga-moga kita semua istiqomah dalam kebaikan. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tak kacaput deh gue. Bentoran ngerah. Coba bentar sih, semak. عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب، وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وأورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. الصبح بدا من طلعته، والليل دجا من وفرته، فاق الرسلا فضلا وعلا، أهدى السبل لدلالته، فاق الرسلا فضلا وعلا، أهدى السبل لدلالته، كنز الكرم عذب الكلم، هادي الأمم لشريعته، أزكى النسب على الحسب، هو خير نبي في أمته، أزكى النسب على الحسب، هو خير نبي في أمته. الصبح بدا، الصبح بدا، الصبح بدا من طلعته، الصبح بدا، الصبح بدا، الصبح بدا من طلعته، سعت الشجر نطق الحجر، شق القمر بإشارته، جبريل أتاه ليلة أسرى، والرب دعاه لحضرته، جبريل أتاه ليلة أسرى، والرب دعاه لحضرته، نال الشرفا والله عفا عما سلفا من أمته، فمحمدنا هو سيدنا، فالعز لنا لإجابته، فمحمدنا هو سيدنا، فالعز لنا لإجابته. الصبح بدا، الصبح بدا،
الصبح بدا من طلعته الصبح بدا الصبح بدا الصبح بدا من طلعته الصبح بدا من طلعته والليل دجا من وفرته فاق الرسلا فضلا وعلا أهدى السبل لدلالته فاق الرسلا فضلا وعلا أهدى السبل لدلالته كنز الكرم عذب الكلم هادي الأمم لشريعته أزكى النسب على الحسب هو خير نبي في أمته أزكى النسب على الحسب هو خير نبي في أمته الصبح بدا الصبح بدا الصبح بدا من طلعته الصبح بدا الصبح بدا الصبح بدا من طلعته سعت الشجر نطق الحجر شق القمر بإشارته جبريل أتاه ليلة أسرى والرب دعاه لحضرته جبريل أتاه ليلة أسرى والرب دعاه لحضرته نال الشرفا والله عفا عما سلفا من أمته فمحمدنا هو سيدنا فالعز لنا لإجابته فمحمدنا هو سيدنا فالعز لنا لإجابته الصبح بدا الصبح بدا الصبح بدا من طلعته الصبح بدا الصبح بدا الصبح بدا من طلعته الصبح بدا من طلعته والليل دجا من وفرته فاق الرسلا فضلا وعلا أهدى السبل لدلالته فاق الرسلا فضلا وعلا أهدى السبل لدلالته كنز الكرم عذب الكلم هادي الأمم لشريعته أزكى النسب على الحسب هو خير نبي في أمته أزكى النسب على الحسب هو خير نبي في أمته الصبح بدا الصبح بدا الصبح بدا من طلعته الصبح بدا الصبح بدا
الصبح بدا من طلعته سعت الشجر نطق الحجر شق القمر بإشارته جبريل أتاه ليلة أسرى والرب دعاه لحضرته جبريل أتاه ليلة أسرى والرب دعاه لحضرته نال الشرفا والله عفا عما سلفا من أمته فمحمدنا هو سيدنا فالعز لنا لإجابته فمحمدنا هو سيدنا فالعز لنا لإجابته الصبح بدا الصبح بدا الصبح بدا من طلعته الصبح بدا الصبح بدا الصبح بدا من طلعته الصبح بدا من طلعته والليل دجا من وفرته فاق الرسلا فضلا وعلا أهدى السبل لدلالته فاق الرسلا فضلا وعلا أهدى السبل لدلالته كنز الكرم عذب الكلم هادي الأمم لشريعته أزكى النسب على الحسب هو خير نبي في أمته أزكى النسب على الحسب هو خير نبي في أمته الصبح بدا الصبح بدا الصبح بدا من طلعته الصبح بدا الصبح بدا الصبح بدا من طلعته سعت الشجر نطق الحجر شق القمر بإشارته جبريل أتاه ليلة أسرى والرب دعاه لحضرته جبريل أتاه ليلة أسرى والرب دعاه لحضرته نال الشرفا والله عفا عما سلفا من أمته فمحمدنا هو سيدنا فالعز لنا لإجابته فمحمدنا هو سيدنا فالعز لنا لإجابته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي
بعث نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم رحمة للأنام واختصه بشريعة سمحة مشتملة على الحكم والأحكام. الصلاة والسلام على سيدنا محمد عبده وحبيبه وسيد خلقه ورسوله أفضل الأنام وبصباح الظلام ورسول الملك العلام وعلى آله وأصحابه السادة الكرام. أصبحنا وأصبح الملك لله وأمسينا وأمسى الملك لله رب العرش العظيم. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. اللهم اجعل صباحنا صباح الصالحين ومساءنا مساء الصالحين. اللهم ارزقنا خير الصباح وخير المساء وخير القضاء وخير القدر، ونعوذ بك من شر الصباح وشر المساء وشر القضاء وشر القدر. أصبحنا في أمان الله وأمسينا في جوار الله. اللهم اجعل أول يومنا هذا صلاحا وأوسطه نجاحا وآخره فلاحا. اللهم هب لنا قولا صادقا وعملا صالحا وفرجا عاجلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم افتح لنا أبواب حكمتك وانشر علينا من رحمتك وامنن علينا بالحفظ والفهم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وابتعاده. اللهم إنا نسألك نفسا مطمئنة تؤمن بلقائك وترضى بقضائك وتقنع بعطائك برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه صلاة عبد قلت حيلته ورسول الله وسيلته وأنت لها يا إلهي ولكل كرب عظيم ففرج عنا ما نحن فيه بسر بسم الله الرحمن الرحيم. Amma ba'du, para pendengar, para pencinta setia Qauliyah 371, saya insya Allah sami-sami muljaki Allah sesata janabatan kaula muljaki wabil akhas saja para ulama, para kiai, makai, kiai haji, guru ngaji, setuju para ustad, setuju punyai, juga setuju para ustadzah, setuju petang kula juga muljaki. Langkong-langkong sesoti nitene Qauliyah 371 pagi semangken
leresan pagi tanggal 11 September 2020. Sidak setajana petang golong atoraki banyak motor sekelangkong. Cakanca tantretan seikhlas selalu apareng pentuane pon setiap pagi. Kangkui memperluas pancaran kuliah 371. Saya pancar ulang melalui banyak frekuensi. Saya frekuensi 2 meteran dari Orari atau dari Rapi. Saya setajana betan gola molja aki juga ndak setuju operator dan golong atoraki banyak-banyak motor sekelangkong. Sesukan membancar luaskan melalui FM radio atau melalui internet serius semekar, kan saya membancar luaskan secara langsung melalui pengeras suara. Saya pancar melalui masjid, musholla, terjukan melalui madrasah atau pokok compok Sidak setajana tenggola motor sekelangkong saya sangat raja. Saya cekan setajana petenggola mulja aki. Alhamdulillah. Pagi semangken tenggola setaja bisa aki pangki, terutama aki tenggola bisa mangki cakanca setaja pecinta setaja. Saya tetap kalaban apakta kau tenggola apakta tornyami doa mantar setajan para pencinta, para pendengar kuliah 371 sami-sami parina kesehatan sebarokah. Kan muka-muka parina lancar rezeki si barokah. Juga si dalam keadaan songkan mantar tuli pasehat, tuli angka penyakit telepon, tor tambah nakasaperan. Terjukan sekeluarga dan kaulis teja mantar daripada aman, tentram, sejahtera, harmonis. Terjukan harapan dan kaulis teja para pencinta pendengar kuliah 371 iki panika langkong tetap iman Islam. Kuat iman dan Islam. Amin ya rabbal alamin. Keparingan sehat insyaallah panika pokok si bisa maapangki pagi arang sarang mangken ni kan kuliah 371. Mila diri kadin to maklai kesehatan teti nambahin abak sajan tambah semak dah ke Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ngereng kuliah 371 tak ada remare, tak bu ambu, tak ke peke. Setiap mangki setajana. Pertama ngajak kangkui arang sareng mabanyak adzikir dekat Allah Subhanahu wa taala. Mabanyak ingat dekat Allah Subhanahu wa taala. Tabun Allah dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Qul inna Allah yudhillu man yasha'u wa yahdi ilaihi man anab. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب إن الله يضل من يشاء. Allah menyesatkan orang-orang peserah yasa usia kesokan Allah Ta'ala masasar masesat maposang ke orang se Allah ngasokani. Bancukan Allah Ta'ala ni ka apa dengan pitunjuk, apa dengan pitutu, dah ke orang-orang saya bisa membeli kau di enaab ni ka dekat Gusti Allah. Mun aba nanti fokus beli aki fokus nak Allah kalau ban banyak syukur. Mun aba nanti salah raja tusah pabeli aba dekat Gusti Allah kalau ban atopat. Pasiraman anab nikah alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Orang-orang yang merasakan orang-orang seiman. Saya rasa aki aten dan ketenang, aten dan damai kalau berzikir dekat Allah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Ngereng kalau berzikir dekat Allah Subhanahu wa taala
imutah inga'a kalaban zikir dekat Allah Subhanahu wa taala tatma'innu tati tumaknina tati aman tati tentram al-qulubu bana bunyak-bunyak ati ingki leres kenapa kulaban panjenengan andi ketenangan ati kalaban sebab adzikir ka Allah atau sampean pernah mengkii tor arasai zikir sampean mendatang tenang ati na sampean tenang ati na kulaban sampean nika maksud hal panika si tak tuli pangki iteretan hal kain tu si tak tuli pangki kula ko si mendatang tenang kapikir mun la teka hajat dari apa sih kahajat wah teka asal alamar kerja tak kelum ndak keterima alamar kerja tak kelum ndak nemu lamaran kerja si ngepas tak kelum ndak beda terima kalaban teka hajat terima lamaran kerjana tenang hati ya seringnya mana ketenangan lebetunya mak pakun risiko nengki risiko keindahan tor ketenangan kenyamanan tunya nih dosa pun apa seneng atunya nikah dosa pun apa apunga akina tunya nikah ya paling lah sekecek nih paling lah sekecek bila lagi bertedung hilang bila lagi berkering hilang nggak boleh apa sampai lagi bermati cung hilangan boleh jadi saya maksud ketenang na ateh kulaban panjangan orang-orang si iman kalaban zikir saja nampak ketenangan ateh saja nampak pangkina lencelen Allah pangkina lencelen Allah mana bitang kalau bisa teti semak bisa teti nyemak ke Allah sementara tantanan saja tak ada jaminan kepungaan saya pangki karena tunya nikah mun kulaban panjangan bisa teti orang sesemak dekat Allah tak ada jaminan menabi kulaban panjangan tak terpenter aku nak kita orang manfaat kitunya apa ni kan aku kepentingan bisa nak kulaban panjangan teti orang sesemak dekat Allah Subhanahu wa taala tapi melarat sebanyak tinggal mangki kesenangan tunya mangki kedamaian tunya mangkin kepungaan tunya kecemburuan tunya sampai mun ate bah norok oleh bunga ki ya ini kekunjama kasarab saya pun ulama kasarab pada naban endok amun-amun pada naban gejer napa gejer napa ini panas are nengale aspalan atau nengale panas are yang siang nih ning idataran serata ni kan ningale na empo bah bodo semacam aing iceuna roh semacam aing iceuna dan bila lekin tak ada bila semak ini kata ada nah apa jadi yang matur gejer apa ini terdapat saja kepada Allah Subhanahu wa taala ki paling sebenarnya ke bangkin aku kita benar pakai indahan kita benar pakai kesenangan tunya ke sebenarnya nah kita orang-orang iman sehingga rasa akin negatif benar pakai keimanan kulaban panjangan menyambi manabi mangkina ketenangan na ate karena zikir manabi mangki naate karena zikir panika tanto bisa os ko tu tepak kelu celena iman aku tu tepak kelu ni termasuk ko tu atenteni Kotu atenteni zahir abak ni cesat nikah
itentenin kalaban cek teti lo malolo pa lopot tengkai pa lopot pola tak torok ke peraturan agama. Ini sangat ngarugiaki ke iman nih. Sangat-sangat ngarugiaki ke iman nih. Terutama tentang saja orang-orang secelakar ahli zikir. Kita orang mukmin. Sebab Allah Ta'ala dengan dalam hadis qudsi, engkau paling gampang nyabut, maka luar manis adzikir dekat engkau dari Athena bagi orang-orang mukmin selaan di pengertian tapi masih ki benda lebur terus senang ke urusan dunia. Orang sempon lang ngerti bahaya natunya, orang sempon lang ngerti keindahan tunya. Mun seta aparing jaminan kangkui keuntungan sehakikat. Orang launing kan ika maksudnya. Kita termasuk kalangan kiai, termasuk kalangan ulama. Panika ampun launing ke satu jana cek mun penyakit tunya sepanika. Gemperan keindahan kemewahan si pangki dalam tunja nikah semacam semu cuma pak ya semacam apa ki menabi jepang gusti kenya nabi ya semacam berengam impero lah pada berengam impe. Nah berarti mun hal pada keteti kau ningin panika gampang Allah Subhanahu wa taala nyabut maka luar manis adzikir dalam hatinya ada dekat Gusti Allah. Kan baca nih mak. Orang muntak bisa ngerasa aki manis adzikir. Dan arti pangkin dekat tumak ni nak keamanan nak ate karena zikir dekat Gusti Allah. Ya karena kini kebedah hal silahnya lah ni. Sejelas beda hal silanya lah. Kenapa silanya lah? Ki hubbud dunia ni. Budak dunia ni. Dalam malafalah. Ahwanu ma ana sani'un bil alim idza ahabba ad-dunya an akhruja halawata dzikri min qalbi. Engkau paling gampang berbuat menindak maksudnya dekat orang-orang sealim dekat ulama dekat kiai bila lelebur katunya kapi ulama ban kiai dia apa tindakan mun maka luar manisah zikir dekat engkau dari Athena. Na'udzubillah thumma na'udzubillahi min dzalik. Jadi kau tujuh pakai ini kah? Kau tujuh pakai zikir ke Allah ni kau tujuh pakai. Ki juga kau lihat 371 tak ke pakai lagi. Selama ki bisa memancar kau lihat 371 selalu kebaidak kada ni kebaidak kada. Tola zikir dekat Allah, tola zikir dekat Allah, tola zikir dekat Allah, banyak zikir dekat Allah, banyak zikir dekat Allah. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad.
man kana yuridu an yakuna azizan fid dunya wal akhirah falyalzam ta'atallah fa innahu yudriku bidzalika ma yurid لأن الله مالك الدنيا والآخرة وله العزة جميعا والله تعالى يقبل طيب الكلام كالتوحيد والذكر وقراءة القرآن والعمل الصالح الذي أخلص العبد فيه النية ti cepon debu sapa orang setara mulja dunya akhirat cek mele mungkun cukup nyari mulja dunya wae cek mele cek kun cukup nyari dunya nyari mulja dunya malolo sapa-sapa na orang se andik karep mun tetina karep dia muljah abba itunya yang akhirat falyalzam ta'atallah maka ayu netapna ya seman ta'atallah de ka taat de taat de ka Allah taat de ka Allah falyalzam ta'atallah maka ayu netapna taat de ka Allah cek teng ibadah, cek teng bektih. Fa innahu yudriku bidzalika ma yurid. Kalau ban taat dek Allah man bisa mangki iman kalau ban taat dek kapana pase eka karep. Teka hajat. Terus teka hajat dunia akhirat nyari lako tak kelum nemu lako nyari kerja tak kelum nemu kerja atani lakorogi nuku lakorogi akasap lakorogi usaha punya rintangan apa boleh berdina kerana orang tak resmi berdina kerana orang tak resmi ibang tabang ban polisi buru kala saras pas tedung nang alas sebeda ning daerah TV sebeda ning itisan TV sebeda ning kampung TV tak pernah nemu fokus datang bah saya tak mau fokus nemu salah datang saya nambah salah datang rekong datang saya nambah rekong di teka hajat keleban panjangan setuju oleh keamanan selamat dunia selamat akhirat mulja dunia mulja akhirat iridai Allah dunya iridai Allah ya akhirat falyalzam ta'at Allah ayo tetapi rutini taat ka Allah cek sampai atinggal cek sampai nginteng sampai nginteng aki taat dek Allah terutama yang kisah wajib cek tinggal lagi cek sampai sibuk karena dunyana ban keluargana sampai atinggal fardun Allah cek sampai nampak boleh bah nyata-nyata kalau ban panjenengan atingkal fardun Allah karena sibuk bilah kau nabi tunyan saya sampai masih sibuk tunyana saya sampai masih sibuk keluarga nah saya sampai masih sibuk tunyana
cek mau sampai masih sibuk keluargana. Mun sampai karena kesibukan gelap kuleban panjenengan lalai semuanya, lalai ibadahna. Bisa tak sholat, bisa tak ngelakonin penting apa. Pas justru kadang sebaliknya, tinggal dapat nikah lebur abak ngelakonin hal-hal setak guna. Lebur abak ngelakonin hal-hal setak mikunai. Di anna Allah malikud dunya wal akhirah. Karena sungguh Allah banika si andi dunia dan akhirat. Walahul izzatu jami'a. Ben karena di Allah al izzatu di kemuliaan jami'an satajan. Sandi kemuliaan Allah, sandi dunia Allah, sandi akhirat Allah. Tapi si berkuasa semuanya ini sudah Allah. Kalau nyari dunia, nyari kesenangan dunia, nyari kesenangan akhirat, dia kutu kembali ke Allah. Wallahu ta'ala yakbalu tayyibal kalam. Tukan Allah Ta'ala pandai nerima dekat tedebun sefokus. Fokus tedebun. Allah Ta'ala ni kena nerima dekat fokus dah. Tedebun agak dia mau sekali la ilaha illallah, zikir saja dan mausan Al-Quran. Tore. Kuluban panjenengan cek sampai pekei banyak zikir dekat Allah Subhanahu wa taala. Sami cukan Kuliah 371 tak ke peka, tak buang buah, tak ada remarina kangku ngacak setejen dan kaula mun maongku asokor dekat Allah. Maongkuan asokor dekat Allah. Nomor telok semangat. Buang keputuan. Semangat. Jauhkan kebodohan. Sore kuleban panjangan belajar karena ngadepin fardu-fardun Allah dan sunnat Allah. Tanggung jawab kuleban panjangan dari setajana ibadah. Tanpa ilmu apa sih ya repah. Tanpa ilmu apa sih ya repah. Terima. Kan may pangki terima. Terima. Dari ketiga-tiganya nikah, memang pokoknya dan tujuannya untuk mencapai ridho Allah. Cuma proses dari setelah menikah lanceng, ngabutuhake banyak napa? Ya komponen-komponen selain. Termasuk ngisi zikir, kalaban secara umum, ngisi syukur. Paungku betul artih si bisa pangki abak kalau bernikmat Allah mana binikmat syukure nambahi dak abak di kesampurnana kasihan sempon lai lakonin. Terus juga ilmu nantuaki kita belajar ilmu karena ilmu nantuaki setajana pun apa seeka amal paneka terima Allah. Leres cepon tebu sesempat tertunda di badina. Kuleban panjenengan tantona sangat terona selamat dari macam penyakit. Penyakit se jembi sauna abak dari Allah. Penyakit semun nyambi abak tak tertireng takok ke Allah. Ya. Ini kekelu sepenting. Ini ke penyakit aja. Lebih abak saya lapang rasa fokus. Lebih abak saya lapang rasa fokus. Lebih abak saya lapang rasa fokus. Maksudnya benih apa rasa fokus sebenarnya? Lebih abak saya lapang rasa ngelakonin si fokus, ngelakonin si tepak, ngelakonin bukti. Si ternyata apa si lakonin pada kau tak buku lah. Ini kan penyakit sebelah raja nih. Penyakit sebelah raja. Daripada buku na.
Mi bisa tidak buku ni, dia tak tepat lah aku ni polan. Mak bisa tidak buku ni, polan tak tepat lah aku nah. Alah aku tak tepat. Maka hal setuju nikah keselamatan dari macam penyakit-penyakit. Macam penyakit nyaman orang menanaman aman tataman mun tataman tak subur, tumbuh tak subur. Tumbuh tak subur, ini pasti jelas beda penyakit nih. Jelas beda penyakit. Tak kala benda abad mangkilan jalan sesuai bersemak ke Gusti Allah. Lebih-lebih ni kelaki pengaturan nafsu bena jauhin perkara larangan-larangan. Aduh ya Allah, cek berat nah. Padahal ni kotu-kotu ni. Mun nafsu kotu cek toroti. Kotu cek toroti pengaturan ni ke hal wajib nahanin nafsu supaya aku leban panjangan tak atorot boleh dek ke pengator. Ya Allah, abek menamen setan meni bini akhirat. Abek menamen setan meni bini akhirat. Biji-bijian akhirat. Yang kelak mana kalau kita baik menanamnya, kita akan memetik hasilnya kelak di akhirat. Ad-dunya mazra'atun lil akhirah. Kengai dunia ni ke tempat kulaban panjenengan namen akhirat. Namen ni bini biji-bijian akhirat seinsyaallah kulaban panjenengan mun bener-bener mun ongko kulaban panjenengan ni ketepak namen nah. Fokus namen nah. Terutama aja getor arak sada tamenan nikah. Buto seraman seram, buto putokan putok, buto obat umpamana penuh kalben olak-olak, buto obat-obatin, buto napa? Buto macau tetombuan liar, irau. Buang tombuan seireng ni karena gini kemon, asa rosakan. Bisa rosak di tombuan liar buang. Maksudnya kita cak bergaul bi orang-orang sih nyambi kabek nyambi rosak karo nyamanan tumbuhan liar. Jauhkan uluban panjangan dari tumbuhan liar. Orang-orang sekenceng cek ngajak abak ke ya salah. Orang datang orang aja nyaman lah cek tumbuh ni itian. Ya seperti setik ni ka. Kadang-kadang menang laki ya bini nah, menang bini ya laki nah. Kadang-kadang menang tua ya anak nah. Ya kadang-kadang anak ya yang tua nah. Bisa jadi tetangga nah. Bisa jadi kanca dekat. Kancah, sahabat, akrab, kait. Itulah. Mun sejak lakar akabe karosakan. Lebih-lebih arosakan tetamenan ni kah. Ini kan termasuk tumbuhan-tumbuhan liar sekutu penyimpang, sekutu irhau. Mencari yang matur irhau. Ini kenapa bahasa Indonesia ni rau ni? Allahumma salli ala Muhammad. Maaf mana Nabi ku letak dapat dari waktu 1 jam ki.
Maaf Nabi tak ada Pak. Karena tuli-tuli beda kegiatan pagi. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Ponapa sekotu eceleni? Sekotu eceleni mun abak terus selamat dari penyakit tetah menan nikah. Yang namen apa sampean? Ki namen kibiki akhirat. Gula sampean ni kenamen kibiki akhirat. Karena aba liya ke akhirat. Kalau ban fokus namen ngarepaki kita memetiknya di akhirat. Panekah sempurna. Nah, dikasih maksud. Timun kuleban panjenengan terus selamat teman-teman nikah. Bentero kuleban panjenengan teti orang sesemak dekat Gusti Allah. Sekali itu juga tero ati tero abak kelar ning kelaki pengetero nafsu ben pas kelar aja waki larangan Allah. Nikah banyak hal sekutu elewati. Banyak hal sekutu elewati. Yang antaranya sebisa kula ngaturake bagi mangken pertama cepon sidqun daimun ma'ahu qalbun qani'un. Sidqun daimun, sidqul lisan. Awwalus sa'adah ni kama. Fasidqul lisan awwalus sa'adah. Jujur lisan, jujur mulut. Jujur mulut, jujur cangkem, jujur colok, jujur cangkem, jujur. Nika awalus sa'adah, nika adaan kapecraan. Jadi mun metro mangkilen paling nyambi kapecraan nika ki lesan colok dia. Jujur, tapi jujur gelak ngokor kian. Mun kira-kira beda orang buru yang batek na orang cek lecek nggak boleh tak ketemu tak berapa. Kan kangku nyelamatin jiwa. Allahumma salli ala Muhammad. Man qalla sidquhu qalla sadiquhu. Man qalla sidquhu qalla sadiquhu. Siapa-siapa orang sekoni jujur benyan lecekah maka sekoni dia kan jannah. Siapa kan jaban yang lecekkan? Siapa kan jaban yang lecekkan? Siapa kan jaban yang tak jujur? Hei. Ui. Jadi kita kuluban panjenengan montoro tetia selamat menamen tada maksud selamat menamen sukses tanih sukses usaha kangku teti orang si selamat dunia akhirat ben pas abak teti yang semak dekat Gusti Allah ben pas abak kelar nahanin pengataran naso kelar nahanin pengataran naso ben kelar ajauin larangan Allah daripada teti yang jujur. Selain daripada jujur bangkina qalbun qani'un keduan ateh serida ka pembagian reda ka tu'umna Allah. Rida ka tu'uman. Siapa burden lah? Apa burden? Apa bedana? Sallu ala Muhammad, sallu ala Muhammad, sallu ala Muhammad.
qalbun qani'un, atih se rida bil qismah, radin bil qismah, rida kalaban tu'uman. Ya maksudnya ki abak dari matu umannya kan tak ada pada makanya. Dari matu uman kan tak ada pada. Beda saya oleh 1 kilo, beda saya oleh 3 kilo, beda saya oleh 10 kilo. Jadi pasti tidak sama, pasti tidak sama. Simun abak kocak paling rajin senare mak pakun beda saya raja. Pakun beda saya raja. Pakun beda saya raja. Bumun kula ampun lah cek bunyaan nare mak pakun beda saya banyak. Muncit sebanyak sekali minta apa terek lerekan. Sebanyak sekali minta apa terek lerekan. Naka cerekong mun saya beri sakoni. Tak benar saya tak beri. Karena saya tak beri termasuk juga nerima bagian. Masa orang yang kocak nerima bagian mun tak beri? Beri bagian tak beri gila. Tidak kalaban kisma ni kan kisma macam-macam, kisma datang, kisma beda barang, maksudnya kisma beda barang, kisma tak ada barang, kisma beda barang, tu'uman beda barang, ya ni kan bagian. Ya. Pas beda bagian pada juga kisma kalaban tak ada bagian, maksudnya tak ada barang maksudnya. Siapa tak diberi cetana, tak ada yang paringin. Itu termasuk bagian, bagian tak paringin. Nerima na abak mun tepak bedening isi. Saya tak ingin ni maksudnya. Termasuk orang keduan cet hajatan tak teka hajat. Nah tak teka hajat ni ke bagian. Tak teka hajat ni ke bagian. Tapi kudu terima kapi ni, kudu terima. Kan enggak ampun dak aturna Allah mana. Ampun dak aturna Allah, ampun. Nanti perlu dicatat nikah. Perlu catat nikah. Perlu catat. Selamat dari penyakit. Selamat abak pas benih tertireng jauh ke Allah, pas tertireng semak. Selamat apa? Selamat apa juga abak bisa kelar nahanin pengaturan nafsu, kelar nahani, kelar memerangi pengaturan nafsu, juga kelar ajauin manhiyat, kelar ajauin perkara-perkara selarang Allah Subhanahu wa taala. Muka tete manfaat, muka tete barakah. Sekali tadi miniki, 40 menit, kurang dari 1 jam. Muka hal panikah setajana depak ke waktu 1 jam, iya atau tidak sampai 1 jam, iya. Sepenting dak kekulaban panjangan pekunana ben manfaat. Sepenting kekulaban panjangan pekunana ben manfaat. Mantar teti manfaat, maka teti barokah. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bisawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma hdina bihudak wa la tuwallina waliyan siwak waj'alna mimman yusari'u fi ridak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asak. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقرابة لنا في ديننا اللهم اجعلنا وزوجتنا ولدنا من الصالحين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم اكفنا شر الظالمين اللهم افتح علينا فتوح العارفين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين walhamdulillahi rabbil alamin. Jumpa lagi insyaallah esok pagi di jam biasa dan frekuensi biasa. Kurang lebihnya selalu apa tunggu seorah. Rabbi faj'al mujtama'na wa yatu khusnul khitami
wa'tina ma qad sa'alna min atayakal lisami. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sandal di mana sandal? Salam warahmatullahi wabarakatuh. Minta tolong Pak Sandal je Pak Taporo Pak mau libiris. Tersa saya ngak jejer jo ngetas. Bapak berkat di gula gak madu macam ada. Siapa dan di betul rokok jejer. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak kabar kombin pak kabar. Waalaikumsalam wabarakatuh. Area buka subak dah datang. Tembus sendiri dah. Mantap. Ya mantap cak. Ada yang cool ada. Sama bodoh dengar Sel. Sitrum toron. Iya mantap Sel. Begitu. Anjir. Wah, Pak, glowing suara namun kulakuin dari. Saya tak ngedeng kan? Ada kaca ya kipas dah mau nyeswak ya. Indah ya. Ya, bagus. Coba. Indah. Buka subak Pak. Apa ngekak ya? Iya dah banda. Apa dah Sel? Apa dah? Iya. Iya. Lanjut Sel ngaliang gak Sel? Iya Pak Jauh dah Pak Jauh. Kita ketemu ada. Lanjut Sel pindah Sel. Go home. Pokok norok aku ada mama yo. Naga singo. Iya. Engkau nganggu hati guiding gak ganti? Santak na cegongan. Ya indah ulana ngalia apa noro kata keluar. Lengser. Lembu. Mon kasih keteng ya. Yo Andi. Halo Pak Lengser. Pak Lengser. Ya. Sering ngolok kempian Pak Lengser. Jaga budo ya. Ganti. Kau Pak Lengser, orang baru Pak Lengser, sikit nih Pak Lengser, apa nggak aki Pak Lengser. Alhamdulillah Pak Madun ganti. Koreng apa kuning ngaretan je, tegaklah sekuta kompol gitu. Boy nggak waktu nemon. Sharing pedore jelang. Katina. Selamat pagi Pak. Di samping pagi ngunyi. So kini Pak Lengser, pakai adaptor, tak pakai baterai boleh. Ngurangi setruma 3 pencet tekor. Mari gerong Pak Lengser, masuk aki boleh kancana. Standby ganti. Lah, Mai. Nika. Ngangkui hati Pak Madun, 1 putaran ganti. Aku hati apa ganti? Bungki hati guru aja tak napang. Saya biasa ya, hati jarang pian, keng merek lain. Katin apa nih kak, 1 putaran ganti. Dari Pamekasan. Selamat pagi. Saya lagu kasong kelembian karo rajo kanto lekun. Ngampong Pak Madun. Ya Pak Mekasan, makan keluar Pak Madun nih kak, bodoh dari Mekasan Pak Madun. Mekasan saya terima, ganti. Yang masuk dari Kadur bang, diterima siapa? Roger. Oh terima di Kiring Manding, Sumenep. Kadur mana ini? Karena di daerah keluarga saya di Kadur. Apa Bung Boru, Kertagena,
Atau dari Bengkes ganti. Pah cekel nih ke paling share. Pah cekel pak. Itu yang punya kiring mending, laporan bagus. Saya terima di Pamekasan. Mudah-mudahan juga saya punya bisa diterima 5 di Sumenep. Itu yang dikiring bersama di Pamekasan. Begitu. Assalamualaikum Pak Lengser. Oh iya ya, untuk di Bengkes laporannya bagus ke sini. Sebentar dulu ya, ini karena berdesak-desakan. Waalaikumsalam. Siapa nih ganti? Kaula Pak Lengser, Raden Bagus Pak Lengser. Alhamdulillah Raden Bagus. Puru bisa ketemu di udara ganti. Eki ano cok orang udah tengah jual sampai kaula. Di ini gak kecupul letong kayak ganti. Oh engki. Bilen suruh nyeper tak poron je berat diri kasa. Paling 1 kilo de morlaok ganti. Pondok tek. Kini semi kontak di belakang. Bawa tak langsung Pak Lengser. Tak langsung ngejempok. Diterima 24 jam, pintu terbuka ganti. Bentar nampian kan koncengan anu nih. Megang kenapa kok terbang ganti. Oh saya ke mandi. Saya kaci siara ke ruang. Ki kafur ka sa ngali Pak Lengser. Mangki alian begitu ganti. Oh manggana mobil bek santak ganti. Engki kasa. Karena duhur awal langsung harus ada di tempat tempon. Begitu? Oh, engki kau le dok morlau kasa 1 kilo ngarah ganti. Oh, ki. Wah, apa lah saya. Saya kau le terima sabun apa nih ke Pak Lengser? Kau le ngangkui karkaran nih kaki saya tapi ke kantor. Si kau le gatin apa nih kak? Ganti. Wah, mohon si sampean tak usah mang boleh. Netek. Oh, engki Raden Bagus. Cak nak kasih ngosoro motor petok lemak je pun gak mau ada sinyal petok lemak ganti. Ada yang sinyal lah mending singo kasak keluar dari kontak ke. Cul nguncul. Oh, engki. Pas saya culi biar 15 ganti. Engki kelangkong Pak Lengser kan di belakang kasak berdesa kontak kejukan. Kaula standby dimi dilanjut. Ya, terima kasih Raden Bagus digandeng. Untuk yang mau pakai silakan, saya punya acara ini masih. Silakan yang mau pakai. Boh, entek gelu jero kabur. Yang bagi saya ajaran di acara lagi. Boh, Pak Peri Padli ganti. Roger, engki ganti. Acara apa? Porsablina. Puru abadi warna Mas Peri. Entah amunnya sepur ganti. Roger, tentang amunnya sepur. Begitu tak amunnya sepur ganti. Oh, kini kasih ngasuai kan Mas Peri kipas. Mentah kipas sangat nih kak. TR ganti. Engki paling ser. Din gulai mah bayan ten ke daerah mau ganti. Bagus. Bersih kantong. Saya napa buat booster lah si anu. Terseket 200, 300 ganti. Kui karkaran nih gula. Kui karkaran. Cuma pakai booster 3.500 watt ganti. Pungu di genset. Anu wah. Pungu di diesel kan. Roger yang kiabit tak ketemu ben gula paling ser. Biasa nak tertipu ujuk nih Pak 10 tak ada. Yang sibuk. Bila sibuk wan. Ano gelo. Mun sibuk ning luar kini enggak malah pon kanggo ano. Mun sibuk berdaya daan bisa tok nyeltuk kan di. Oh, king. Duh. Bilem bianda bagan tu paling ser. Kal bila tar. Iba manya lajo. Kaca-kaca kan di. King.
Engki ngerengkator mana bi punya kaparluan kaparduan. Kula juga mau standby nih ke paling share. Untuk rekannya semua monggo dipergunakan. Sementara 2 rekan standby. Satu putaran Mbak Peri. Kau le tarik macam apa nih kak? Ngakui hati ganti. Roger 60 ini cuma nggak begitu steady ya, kedip-kedip di 60 begitu 57 ganti. Ini kan ngakui lu nih kak, tarik macam apa ganti? Begitu busi. Oh busi bilang gue. Oh berarti hik berguna Mas Peri ganti. King ganti. Angki Mak mau dekar-dekaran ditemu. Berarti 5 Temu 59 Kor-kor. Ki 57 59 60 ini kedip-kedip kurang sekone ikut. Oh orang sekone orang. Kita benar bila-bila. Ki gini kak udah nyelto Mas Peri tarik magelu ganti. Roger bagus.